Akiheana itua riake mwena wa Eldoret, jaji wa igoti inene George Kimondo nioigire githurano kia ubunge kia Nandi Hills gitiari na uigiririku na ni kwari na ciiko nyingi muno cia ungumania. Mathina ma Keter matinathirira hau tondu jaji Kimondo nioririe wabici ya mutongoria wa thitango cia muingi ithuthurie Keter kumana na uhoro ati ni ahakire aikia kura na agika kampeini ciake ihinda ria kampeini riri ithiru. The first respondent engaged in unlawful campaigns which tainted the fairness and integrity of the poll. Granted those circumstances, I find that the first respondent was not validly elected as the member of the National Assembly for Nandi Hills constituency. Keter akoretwo akihingicana na utongoria wa Jubilee kuma athurwo ta mũmbunge kuhitukira kiama kiu. Sisi tumetoka mengi, tumeangalia mengi. Mimi sisituka hata kushangaa hata kidogo. Mamwe ma maundu maria matumite Keter ahingicane na utongoria wa Jubilee ni gutetia kuheanwo gwa kandarathi ya SGR kuri kambuni ya China, gutetia maafitha a thirikari ceceni-ini ya guthima mirigo ya Gilgil, gukinywa igoti-ini ni undu wa gukobia maratathi ma kwenda kuiya bengi nene na kuhamurithio ta muikariri giti wa kamiti ya uruti wira. Kwa hivyo nataka niambie nyinyi sababu kuhamurithio ta muikariri giti wa kamiti ya uruti wira wari mucumari wa muico ithanduku-ini ria kiuteti ria Keter, haria oigire abunge a Jubilee mamuingatire niguo mahote kwirumira indo cia muingi. A serious election crime was committed. Kungi nakuo igoti nene mwena wa Kiambu niriteaneirie uhotani wa mũmbunge wa Gatundu ya Rugongo Wanjiku wa Kibe. Akiheana itua riake, jaji Joel Goge oigire woira uria urarutirwo igoti-ini ni wonanitie gutiari na uigiririku hindi ya githurano gia gicigo kiu kia ubunge. I find it inequitable that the first respondent should be saddled with her own legal costs, yet she committed no wrongs whatsoever. She offered herself for a duly declared election, ran a clean and lawful campaign, and was duly declared the winner. Ona kuri oguo, jaji Goge ni athire kamiti ya ithurano na mihaka bururi-ini IEBC irihe Wanjiku wa Kibe milioni 3 ta ngarama ya cira ucio thutha wa woira kuonania mahitia maria monekanire githurano-ini kiu mari ma IEBC no ti ma Wanjiku wa Kibe. Handu-ini ha Kameme TV, ritwa riakwa ni Kimemia wa Mwangi.